A very good evening. Northeast window I dialogue swimming tabi punang po han makta de dong kyo HEEYAILEIMA tong bramna punang taram nok chobagloy ne kok dona krum jari. Ngasi Northeast window na khana ne nenab gitang ta po chari bang asigi topic failure of constitutional machinery in Manipur hai pa topic asini. Kuigi how kiba February gitang mapanda kuigi ex chief minister nong thambam birena resign torba matung February gitang taraga humdoi dagi Manipur da president rule Chalai dona lakli dumakpu handak pangthok liba kuigi monsoon session asi haukiba tang kungama thoidagi pangthok pani dumakpu masida president rule si amuk tha taruk amuk extend tawna maram oirakanda lakadurba 26 ki February tang taraga humdoi phowa extend tawadori bani adumakpu Manipur da habidi democracy satpa leibak amada popular government ama laitaba haibasi su dokimatic laibak thiba makhakni Manipur da any state amada hariba kuigi president rule lak pa habidi haibasi kuigi constitutional crisis laiba kuigi law and order ningthina paliba lengak tugi state government tuna ngak pangam dabadagi hariba kuigi asumlaba situation asidilai adumakpu lairiba kuigi amuk president rule se sangdokhibana maram oirakanda kuigi miyamgi phangpham tokpa fundamental right mayam ama constitution a piriba provision the yauriba right kaya ama hariba kuigi president rule manung sida laiba hen matam matam gi ne extend torok maram sina kuigi phangpham tokba fundamental right kaya ama kuigi khongaung nari hariba sigi matangda ikoi khana nei nabgi dong ta hariba topic asi koi khana nei nabgi dong ta pokochabani ba topic asi tongan ba panelist of na samsa gi ba warol kayama thambidaram pungphan bigani ahan ba maktada ngasi panelist miyam da sakaminga konana taksibagi tanja dong tang miyam da thamjage ahan ba khoi gi pabung khaidem mani former chairperson MHRC pabung utaram nokchari Thagachari ani subade khoi gi oja HEMCHANDRA SALAM editor ICHEL express oja HEMCHANDRA su taram nokchari Thagachari oja ahum subade khoi gi oja MANIHAR former president FOCS khoi gi oja MANIHAR basu taram nokchari Thagachari khoi gi matam gi oiba khoi gi Manipur gi issue the base tawraga khana nei ne nabgidang ta thamjaba asigumla ba platform asida khoi gi panelist ahumagna isa gi mamal yamlaba matam khara khajiktang kaithokpiduna isa gi oiba warol kaya ama thambi gani habagi wakhalon amadi Northeast window we support tawbi dong ta hanna khoi gi panelist ahumku thagatpa phungdokchari mari leina ba khoi gi topic siga mari leina ba han ba wahang se pabung khaidemani dilak chage pabung khoi gi president rule lebak amada leiba khoi gi democracy chatpa lebak amagi matungina popular government ama leibe habisi am tangai phade adumakpu president rule si tha taruk hana thamambagi amuk tha taruk ama amuk sangdokre masimakna khoi gi leiriba president rule article 356 si leiba habisi pabung Manipur da khoi gi constitutional crisis leirakpa aduga khoi gi state government na lebak sining thina Chalaiba ngamaktabasi ne habasi miyamna khangnare adumakpu pabung tha taruk amuk sangdarak pasida khoi lairiba khoi constitutional machinery singse Manipur da fail oire habagi mamidi chauna tari adumakpu tha taruk se amuk February tang taraga humdoi pabung sangdokadoribne pabung si phokta khoi machinery myam failure constitution gi machinery myam si pura khoi adumak maming oina di even MLA singsu khoi assembly se dissolve mak tawbodi na tabanina makhoi adumak leiri masa gi phangpham thokpa hak makhoi gi phangpham thokpa di adumak phangi pabung si kari kamain thamining pabung amna phajaba matam ga sunaba topic ni topic sima yam phajaba pot amani kai genoida tasengmadi hangi bani is failure of the constitutional machinery in Manipur Manipur da hauji constitutional machinery si fail oiba haji oibra oidabra haibana haba chaptana a big answer at the failure si yes I tare kal maina praman torimno yanan bada 13th of February 2025 ta Tataruk Karamdagi Mamangda President rule Tangrichi Karigidamutano. Why PR under Article 356 of the Constitution of India proclaim Achi Karigino because the government of Manipur at that time cannot be carried out in accordance with the provision of the Constitution of India.
Constitution of India gi manung da yauri ba provision sing Constitution haibasa masina India gi law punamak ke horakpam oiriba law mapi haitare aseng ba adumba document amane mase masigi makhada union list number 1 da 7 schedule da maduna central government togadabani list 2 haiba asina akoi state list ni state government togadabani list 3 concurrence na animak togadabani aduna adugumba togadabadu da list 2 sida piriba state list da piriba mayamse mase akoi state government na magi chap mating podokna magi sovereign power ki makada togadabna ba even constitution akoi supreme court na ba haripse state government na magi manung da magi jurisdiction manung du da magi chap mating podokna sovereign power se sina gadabna ba state level do ko sovereign har kan da mayam sina adu de kanole pa ke tongan mo sovereign ma ra hani ya within the state of within the country of India sing manung da sovereign state ki sovereign le je ba adu na ba supreme court na hairi se na sen ayenge brother muibana government of India ga wari service share sovereignty hairi se machine dong khara pikpa sovereign na ba government of India gi yen na ba hai na ba ai khoi gi di state ki sovereignty sige lejaba ado adugi manungda tawba haibana ba ko kana gumba lalhoram ba wari betai sana ba koi sovereignty law sovereignty handle hanninga harise state to ki sovereignty du ki wana aduna hojiki hairi ba president rule torokpase constitutional machinery singache as per provision of the constitution the tawbangam da badagi Taura the Thani Padringa Manunda Parliament na Government of India na through President Lautoi Bado Madumu Parliament na confirm to the Via de Taure Adudegi Pulamna He Hogibati Paraga Tataruk Hanaka but 13 August Sure Aduga Tauri Bedi Government of India na Toxina Baneso Highway Adre suspended animation never suspended animation ID Mapangal Yaudraba Hindi Hingiba Sam the Gilorpane and Hainiko Adumba Achaupa Sa Achi Masamo the Lang with Amdraba Tawai the Yauriba as a suspend or a tambado Aduna Adugumaki Port Aduda suspended animation assembly shame upon Yahundraba Masi Pora suspend Toraba MLA Sing say Maming the Mutile say Gamengi employer my director Mama suspend or inquiry touring that I will see Margaret Tolop Tankai Natrakarunka Namapung Piraga Tabukti Tahundana Tambado. I go get MLA Sing Margaret Tolop Lak and Makaira Kano to Chaptana Pangiaba Aduga only thing MLA Amoy Big Assembly Pamdana Madiwa Kanabakona by Adre Adagi Adunia Dana have MLA Magi responsibility though. Adu maming tangay ba port amoy na lady abako hoji makidi suspended animation ni makada adu nani mayam sina noi suspend toraga leirabanina hangat na baso hona darabanina noi na manaraga sarkar sengbe so haidrabanina ngamdrabanina yamna solabanina plap to resign toro haidna mayam na takshan mam thokpa achichu Moi masana tok chadraga mayam na tawada bisisu mayam sisu yam sonba aduna ne ai ni tatatana June 19 gi si puthoyaraga June 18 da koi gi without territorial limit ke naga gi ma ta tawut da ba gi question na te ko June 18 da great June uprising haidana tawhiba muko da mayam organization manga pulam maga kundang da di United Committee haiba ma tholici hairaga 3rd July 2001 도 오랑가니 아시다 셈마가 저타르 키브도 마두기 해오세 마기 오랑나천도나 신번에 거기 야오로에 아주나 또 본인의 야오로 하이브 레이터바 볼라 보나 막나 토럭터나 가나나 호게라 하우로에라 하이드나 assembly mai tharimni political party member mai tharibdu pai habi wane te ko miam gi meoni jamdu senbada ai channel bai jo ai yauje ado khoina kham ya punte Nawa look the guy to Vietnam. Aduki me pungi ba, aduki shakti do. Me pun bagi. People's skin movement to the pungi bagi, mawong do, maduki double the toxi has an yam toina, praise ama hodok 36 June
36 June hai bu lai ba hona bro kari no bu June train pan ki double to contract ruk ni hai raga adu da aina coin tok jaba wa hai na ba June contract ruk adu na ne aina ko mi da mu ko da FOCS da mo gi meeting sing yaw ba da June contract ruk ki chi yo chi to chi de ngam dri ya ba ngam dri de kari no zai mamang da USM gi secretary general bungo kanona santana hagi bido si makta dani BJP ki leiribu ma'am chi loina to na haibe de yaro na haibe mi chi lising da lera me ba MLA ma ma'am na nongai te na khara changu buda ma u kandan na chi lising da lera me ba amma ke chulera me napchuri haiga dra napchuri hale di waru bu suya chi MLA chi kanda ba ya de sa ko la kai ki khongba na ma to bi re JCP ma na pi su ngai dai ngo nang da chai chu pa ka ro ka na ko ai di khare ta hai to kan ning a khumbi da kalai da to re bis ta chen khatang gen ba khong ban khitang to ba adagi ising chau ba de ising mang ki ising na yom chen ta gi ba do ai yom lo na sabi ni ai gi la nai phur khau de gi ga na hai ba si tu am to na hai ma la ba ni MLA do na de waru ram su ya kalai di ba sa no ma gi local area development sa ba na har ba ma ya le ko adu yom adu yam ba ai phur khau de ba to ka sa ni aduga leiriba khongban tawriba labuk sengip se agi pesade gi tawni MLA ji bacham pipe jala adu di khangdre ko pairam su ya aduna adumda tathraga leire maduba afaba MLA na khoi gi praja si gi marukta ai gi praja nungsi haraba imai ben maira paibi punji haiba kan sa tum thorakpa yaroi kaina thorakpa aduga और वहाँ पे तो बराबर हो गया करब प्रैक्टिस तो बराबर हो गया खबर मिली हमें मदो चप चाना थौना लेन मी अम ओइबिगी MLA अम ओइबिगी मोंग बनिन ताना ngang bangam jatraba aswaide khatang hanjin malle dana aise mayam ne break paw hai tumi kangum ma type ne na hai adu mokde hai ro mi na tab dong na to bi thak aside la eba aduna sai gi lai ba main point is la ga constitutional machinery se kana kana bo kawi governor dagina beyond Bhavuse, government employees in Shah. They are all constitutional machinery. Aduga popular government Leragana Chief Minister, Mantri Mandol, MLA, Pomele, Loina Magasha, Masisu, constitutional machinery, Manu Udineba, MLA Ama, Kukigo, Amigoro, Manipur Togaini, Kaino, Laura Mukola, Muso, constitutional machinery, Manu Daneba, Ma, Akaiva Torim Neba. Aduna, a quickie some Harabada, a quickie lady Bese. Masi Constitution of India is more than a legal document. Chumnigi chamchama ayin giche mani haibetu da nateba. It is a sacred promise between the republic and its people. Laipak ning tamaba republic oiraba asiga magi praja sing adugi marakta wasak na ba adugumba sacred ante aseng ba mandir gumba adugumba document amani sinaba. Aduga, that promise demands that those entrusted with power act decisively to protect the lives, liberties, and dignity of every citizen. Power da sinaraga leiriba sing aduna aikoigi awat apa kudingmak ase aikoigi life kanaba, liberty kanaba, dignity kanaba, the chathok sasinge kanaba punam ase moida sinarim neba. Aduna fundamental right of a citizen. I wish that Lanai citizen ama na aran mama to the logi proceeding local madam to be a citizen say President of India citizen number 1 ni aduga matang like government employee punama authority or punama say citizen number 1, 2, 3 first class citizen of Taneba aduna fundamental duties either Lomi Duna Matunga Katabani, Kanoki, National and Sam Double Katabani, Adu Piran Shagabi, Aro Hibagi, India, Hiba, Dukap Natriaba. President, Prime Minister, Chief Minister, Governor, Adigi, Police Officer, Kerani, Paranina, Moise, I could give Karahan, Power the Lerbanina, Achoba, I could give citizen. Aduna Mohina Mohiki right the door. Power the lady, authority the lady, but citizen sing a china henna responsibility open to Eba. Lambi Semdre, Harity Lambi Sem, another engineering, or Eba citizen, Maruktegini, Shipping General, or Eba Secretary, or Eba Mantri, or Punamakse, Mohiki, responsible citizen, Amo in a Togadab Pose, a Chitogadab Neba. Ado Manipur Jadi
during the extraordinary period of President rule, that promise has been broken. President rule na taurakani na haiba singasi thugai rabra. Thugai makcho haiba yadi ko. Thugai rabra. President rule ke makhada kaidoni lambi chatpa yahan gani. Anuba governor lakpada March ni panda haigaram natra. Adudagi matung na so muk taurana haiba natra. Lambi chatpa yahandri basibu fundamental right asi khongau na rim natro. Article 19(1)(d), freedom of movement. Freedom of movement asibu kanana tingge. Kuki na de kana tingde na haina. Kuki terrorist na ko di tingde na ai musulite. Hoi lambi do ko mukna ba malai bani na chatpa da hangoi na bagi tingmudu na amani ko. Ado de ai ni chatpa ngamandra burdi. Ai gi praja sing chai gi national highway da chatpa ngamdra di kanana tawdei na bado. Club na tawdei bro sanchan da ro phona kanona FOCS na tawdei bro. It is the responsible duty of the government of concerned authority do. Aduna tawgadam na ba lambi chatpa yade hey kaligino yadri che. Hai na dai bo paisin na raga. Pahalgam ki mi kuntaro sibedo ekoina nungaiti adubudi generally yare. Adugi da muktadi Narendra Modi na mai ba hodana Pakistan na silaga tawni Pakistan na ising piroi Pakistan na adu tawroi Pakistan ke ambassador adu taw ba mamtawe abako ribi pumachindana sindur operation ka no opposition ba bolok sindana ba am thadana tawe ba but act of terrorism tawriba Manipur ke angang hatpa du hatpa yam khre ko adom hanjelaroi asi puna magasite karinte yengdre ba aduna constitutional appellate of the constitution machinery se Hanigi popular government na tawbang amjada na pelo iba aduda natana thabuk tawbang ngamaba India ki central government na pairaba president rule chi president rule tawba haibisi central government ni central government rule tawba haibisi governor ki khuthang na tawgadabni adugi mawng chida chap chaba koina haning ipse pura chama pelo haibadu mukudi yade ko adugu chap chana Pelo ibigi podam oibidana. Iko ri suchan bu chatpangam de adu chatpangam de. Ngarang na handar na tro organization mayam na kokomi na amuko na FOCS na adagi di kanosing aramay tengol na pulaga thadu mayam iko di kuki ki sumba chamo na ba terrorism ki sida iko pamjadre iko di nachadre iko di noina pami be MHRC du chalan bu pami aduga kuki any kuki haina haibedo adu scheduled tribe te yahon madu ekoi pamde aduga ekoi Manipur ke apun masaktam ngakadab ne chongthor ei bise masi Manipur praja punamakna mai ku kilamentu hen madu natana ku ki sing su masi loina yagadam ne aba karigino sida ekoi gi marakta ga kana go ma ho chu bang de yaude moi so malo le dan so malo le ge le to aina pamdu hairam natro Manipur thokai ge no si aduga any ku ki tribe se lok thok si adu MHRC chana hanchi haibse aikoina pulap considerga muidana tene tei mam thorakpa ba mamang ida jiri da ma kangbu chuwari sanning hai paite chuan mam lei bako kuki be wai singaran handa British ne chei cham chani gi mamang da thon bani adu tongan haiba mam chi aikoi tawreraga lamento hen ba du tang lei jau chanu mapan ni sang pa du no ching ma moi khara adu khop tak tho ga loire aduna punna tomina bam to I haibisman ahan bada hajag okay thank you very much changman kharabra Americana thambiri makhat thajaboine oja HEMCHANDRA dalak chage oja HEMCHANDRA akoigi pabungna su haibiri hariba akoigi constitutional machinery se Manipur di akoi fail oire habda haiman ba thoklaroi haidana adumapu yamna achauba khudam changdam haragadi akoigi free movement se March ni pandagi chatpa yaragani haiba article 19 ngasai pamun pan biba article 19 clause 1d gi matung ina ngasai national highway singchida akoi Manipur da tare ba tongan ba kanglup atai di oja HEMCHANDRA loin chatli be except akoi maitai je natana ne chatpa yadri se masimaksu popular government ma lairingai matam da hairiba akoi thabak oin onthok pangamamdraba adubo hojikti president rule manungdadi khara makti neutrality ngam ba bi nongmai ka pa khara handabasini koja aduga adumak toloki karigi karagi di masigi neutrality malagdri si mathakta
hariba constitutional machinery fail oire habisigi achauba khudam di hariba kogi fundamental right oiriba kogi article 19 gi matungin free movement yada baje yarani na laukthokraga su atoi kangrup loim chatpa yai meitei chatpa yada ba habisi makchu failure achauba failure oire habagi khudam changdam ne boja sigi matangda bazagi oba motadi kari kamain thambini swaidani yam sambada masi tauge na tauba ma yawdo ma hi koida feel tawon base ko masini quite marui base constitutional koigi masigi topic te yawri se machinery se manipur di adum hari jini ni adum failure ga lakre ko ada article constitution is the yaw is the article 448 my tongan ma section sing dugi matungina yaw ga laigre masisi da state na adagi center na adagi tawuda tawroi da public ki karigi law and order law na mak yaw dunan leirabne ba mase ngak pangam dana dum lakre ngak pangam dre haidana manipur da PRC laangre amadu madugi matung sita PRC lairaba matung sibauda masigi fundamental rights singsi koida phangmangam mabra haibudusu hajusum go oidri phangmangam dreba sineba amuka manipur da PRC su failure amara haina wahangam laisi masine anu manipur si yamna interesting oiba mafam ama haitare manipur da yorokpada mapangal yamna ga kalli haiba yamna ga thapawi haiba ko asigumba investigative agency ka si manipur yorokpada maya heta chamba adwai gumba ama sum yawbadona sum ui ade si hauji manipur da governor ori ba jai kumar bhalasi union home secretary oiramdana yamna matik leiba haitare mating leiba adumba officer makakne ai kashmir ki issue ji losinna bo hona ba ade kari kari de yamna achouba thodang aman laugiba mioi ne ba manipur yorakanda wangangam dri adu waradi manipur da hoji ori ba phibam si taugi yauna tauba ama yaubra haibasi hangdaba yarakta badune ba hoje masai koi gi uncle na jo haibi gi ba march nipan da free movement highway sing that like hello and high kanda ngamdana to emi khara khakna adusu purup ama khakna thingdagi mass hoina thoraga ade manipur da khundari ba purup khoding mak na yadi haibu nataba ko only purup ama khaki mioi nupi kharana kujok kharana thingnaga kaim tawgide mi khara mi ama muksi gibra adugi problem du admaina tawraga adum losingre manipur da popular government amal leading aida miyamna adagi opposition sing yauna parliament of the manipur da PR thamo gaina yam kan long ngi bune aduga di PR sina kitang phagadra haina miyam sina panaru bune buko aduga di manipur yor kanda PR sisu 100 kisiga 11 times or mani manipur da lady se ada amangi PR sing duna makallama da uherkanda 100 ki PR sidi mayai chamba PR oina ui adumaina akhoi sida feel towe ada hajuk se hoi kitang governor gi thak ta mai machinery sing sida khajitang semdok na bo honarakpa asagi magi kari hani department sing sida transfer na posting ga se phajana piraga ngasagi thabak tauba yanana bagi phibam ama lehanna ba hona bagi mami amadumdi akhoi da ui aduga hajikti masisu amuka pura feloi bagi mong amada adum lae manipur si haji hagi badun ai an bada hai badu yamna sathiri bra yam phari bra amadi oire bako aduna sigumba film si sida akhoi si adum yaunaraga zum saurakhiba aduga masi sum hainaraga sum leireba adagi soire khanga su lawba ngamjadabagi mong amda leireba akhoi gi luching masing ne na akhoi na mihut oinaga vote ka thadharaga thawai yauna moina pairadi pharane na thagat khiba akhoi gi bungo ibem sing hisu akhoi dongna mayai chammabra kaim tong ngamdra idune ba leiri se pham munnadana sum leibagi mong am uki mamangi biren lenga horokpadasu masigi irang se adum uki ani suba lenga lakpadasu lepte adu birenna
마기 마이 마tam시다 하이타레 싱타닝 타박 카라 떠롱게 가이디 마이 와칼다 레이버 말레 아두마이나 타박 카라 파칼라파 간시다 시기 이랑세 라크레 이랑시 락파 시수 시 프로블레म 아무디 마기 마tam 시스타 와톡 아무디 오이레다나고 오이링의 마락 시스타 아무까 마기 미니스트리 싱시기 마락시타 아무까 모 티나다바 마고시 인투두기 룸마가 레이버 미 매우 야우시는 마람 간다 나시기 비염시 여러 이네바 얌 누가이레디 하이리바 마부 야디 하이바 싱디기 마락시시다 거기 스탯기 폴리시 마셈시 미얌시기 야이파나바 시금바 타박 아마 파이켓시 하이바다 칩 미니스터니 야드레 아두나 마시 미얌기 마욕다 레이바 칩 미니스터니 마 야닝데나 하이바디 암도 따디 칩 미니스터 야닝다바이 마람시 마시기 마눔 시스터 레이리시고 시 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯖꯗꯕꯀꯣ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯤꯀꯥ ꯃꯨꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯄꯤꯗꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯗꯧꯅ ꯎꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ yam phabra yam hai singabra ina khuina su ahanba ani suba tam lakpa gang sida kitang di miyang gi thabak sim tawduri kaina uram basi last di khwaidagi politics haitaba nuba mo ina urak bado maram di magi haiba era khara leiko leyase khogi ground level da miyam gi yanana ba miyam nungsi hanna bu wangang sanga ma hai sigi era simam ma hai ba aduga mathaki haitare mathaki मागी मथक्ता लेबा हाइतारे सेंट्रल की मिनिस्टर सिंग अदगी मागी लुचिंग सिंग सी यान बसु ngमेबा अदुगा मादा ख्वाइदे हाइट्रिसी मागा लोइनरिबा मागी मी ओइगदबा अदुगुम्बा मागी कलिक्तो अदुबुदी माने यान ngमद्रे याम लुरिसी मागी सोइरिसी मसिने न हाइबे अतै माना पाखलुबदा हेन फगिबा सोइरक्पा अदुदी मीनी लेबे यायबको अदुगा मासिगी पॉलिटिक्स मनुंगसी सिदा माना मागी लेवल दुदा मागी एमएलए सिंगी मरक्ता मिनिस्टर सिंगी मरक्ता चथगदबा मागी पॉलिटिक्स दुदी मा फेल ओइरे अदुन मरमर कांदा मागी मायोक्ता लाक्तने आइगी मियुगेदब सिंगदुना आइगी मायोक्ता लानबस आइ हैतबना नेबसिदी सिदी अदुम याजबम थोयेन खल्ली हाइदी माइ मिंगातनी माना हाइबदा यावदेबि पदम दैतेबा कनागुम्बा एक्सपाइजेन म सावरसु कौरगा मा अदुम वरी सनबा याबा पोनेबा तक होगिदे मुखाइनादना अदुम लेखि अदुन मरम ओरकांदा मुखाइनाबगी खोगी यानदबगी मई से सुम लाउथोरखिबनी मदुन मरम ओरकांदा मसिगी फिल्मसि यौरई फम थादोक्तबगी मतांगदसु हजि हाइनरे अदना माबु नमदना थादोहनखिबनी कायन हाइबा सिजु लाबने बसे अदो थादोकनिंदा सि फिल्मसि यौग्रे यौरो मतुंग सिस्ता पीआर लागा हेना फगलकपरा हाइबसिमसु उद्रे पीआर से हजिकी ओइनदि ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग सिमदि याम फजना तौरेना उरे खुनसु उरे को मदुगी मथंगदा हजिक लाइदिसे खोगी स्टेट लैंड इनक्रोस तौर सिम तखाइबा सिगी सिमदि याम फरेना खल्ले अदुगा हेना फनिंग ममतंग लेयबा मसी तंपाकी सरुक खक्तदा येंगबै मोहत सिंगी फॉरेस्ट एरिया सिंगदा कोई रिजर्व फॉरेस्ट सिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिंग एरिया सिंगदा खुंदा सिलगा लोगी वांगमदा सागलैबा कंस्ट्रक्शन अदगी खुन सेमजिलाइबा पॉपी थाजिलाइबा पाक्तकना यस पाक्तकना उमंग कोक्थुइबा को यस टाइगर जर्मन रोयना सी पांदु सी जम नुगाइरि बिजानि सो मखा थंबसिना जर्मन सोम अवांग दंसिना खोगि कोटलैंडगी हौरगा मथांग मखा खाइदोकना बियो फमसु लेगिदिना को अदा सिगी अफावबानी सिगी सिसु सिगी मदुगी एनवायरनमेंट क्लियरेंस काइले फॉरेस्ट न कमांड पीरी सी अमौ लेतब पोटनेबा असिगुम्बा सिजु खितंग यंगसिन हलिंगी अदुगा मदुसु चपचाना थबकसे पैकेट पर ngमगदी मियामना ngasi पीआर मतमसी फटे कायना नरमबसे ओजा हजकी इविक्शन की मतंगसे ngarang nahan je gojen thengna chabada how far kadai bo yongna chumi chumde de hongde singjamai rongi da eviction tawda maming di hekpan ba sunu ngaitre chen yam paiba case amada sudum chena ba chen paiba ni na case mana dum ngamgi ba magi keno se thado omi hai magi thado om basina marang moira ga magi thangna ba singje khara sum thado omi hai ba gi wari sum lairi boza adu tasengna
amarum the development amane bala ise development amu itarga su development si the transparency si kadai yo ne leirage ha bisi deba si matang da su miyam je dum thagana rakpa su uri even ngahan su dum si mai taw khoi ui masi topic oi nam tang pukhat piraga khana biraga nungai gani ka ha warol su lai Sidi khara adum laini ada PR matam sida nang sagi aso sansing influence khara hanthayena pabagi wane ba adubu masi laidi adum lairi haujuki dun example oidana adubu kitang haidok khibada impal iski from the panjaroi adudadi MLA amagi property yaw takhai yes adun sil leiragadi adu sungam magadi sidik kitu begin ngamoi daino adu sak mai yeng na du PR manung sida kitang handan sinida adu maina sigi tampakta chathariba mongong su maina singi area kharada su aran ba to busing dudi yes lokot piyo ba takuk piyo ba adu itargadi miyang bi apen ba su uinin sai tham okay thank you very much thagachari sa maka chathaja boina ayo zamani harda lakse ge zamani har khogi nakal marom da khogi housing president rule si thataruk tagi thataro khoi extend tawre adubu khachari ba topic simaksu khogi machinery sing je fail oi habani adumakpu president rule si expectation dugi chama da chama mak thung da taraga su jaga khara da di development oi ba jaga khara di dumak yauri ba eviction gi transfer gi kari kara si su adigi kapna ba khara handarak pa simasu phatte habadi yade normal si pura restore to ba mak na ta taraga su masigi batang si da ai khogi ozamani har su matam sang na khogi FOCS ki president oi amoina thau pubi rami bani khogi hairiba khogi March ni pan gi matang si da su khogi ozamani har gi achauba khogi credit su leita bana te leiri adumapu ngarang nahan khogi thadau in pi ga gi khogi tongan ba maite gi civil society organization aram bai tengol yauna wari sana kre masi peace ki khogi road map ama khakne habe da su oza masi masigi kano se khoi phatte habe su yadaba sigi matang se oza gi ba moti kari ga man thamini ga kano jam chinta dum thange ko ide yani duga sai kano gi ju constitution violate to court me matang ju ai katang panjage han matang sai gi ma ke ya ka sukai de road map ne haibata kano ne haibata ma semak pa ne haibatu ti loimak pa ne myam na pa mi si peace ne ba andoida aina thamjaningi ba afam ai ko ngalingai te kinum thamani ko sukoi na phuna re chaina re suki mate ohan na re aduga koi na horu sina ta ba adugo ok ama salama chami nar ga yelam chami nar ga ekta loisan ba chi yaroi da ba khara le ba ko akoi na yaro ga su yaroi da ba khara le ba atu na kadai bok sincerity oina re ga hai ba se sima koi gi road na seminary ba anhan mak ta wari sari du it's okay no problem ma samang na su koi ku ki na te ne friendly hai yes yes adu haira bani na ma kuki na te khwai digi missing ya ma su moi no ai ma koi gi akoi na kuki group ne na le manung se da ma koi 2 lakhs more than 2 lakhs ne jik thadau si le khwai digi majority oi ba ke no ni tribe ne mo se adu ba ma koi na mai na ma koi gi khangak tana ma koi gi forefather gi ma koi gi history khangak tana ma koi se kind indigenous ni ka kind har kan da koi sumaina ne ko se tawur bagi lak ba se sidi koi welcome to hon to tawu tawu koi hekta tarai na hekta kano to bu madi da makoi da su makoi gi screening ama tong na ma ma thok tai screening to wadi makoi gi ma pa gi mi gam lai gam changi kun gam ning khala ga ga ji ma se ko ju nai na ba mi ma thok tai ba do anyway khatang hana ba tum na ba tor ka da makoi peace la akan da ko tang tu lai ta chai ba gi wa khala ma makoi da phawra i je ma sidi makoi gi normal si khara la abani hai ba gi afam duma ai thamjage the eviction game ta tang phalam gi ko nga oja da ai simply me loina nga sak eviction je oja na su thambi gi bu hajik tawri eviction je koi gi khas le na to sia mi ka su kai de ko adu su kai be si khas len si nawai khoi na nga oi da PWD road adu road ana koi gi suk wang ba nung amam lo yung ami mi gi ngo na kai da changkhal kan mo koi gi state land na adu yung ama matung jida zum thabak chi torok ta bani na mayam chi lamji lerak ta bani na ngasai gi lamji chok thok na te do adi matak ta koi MLR act lei bani maram kan da koi ching na ka ba yadri ba ching de lei ba yadri chingong chinga da khatang atong ma pham da buk lei ba yad ba gi condition la ko ne na population di henkala ko not only koi gi tamphak ta tari community sinatana
चिंगी कम्युनिटी से पुलब लागा से ले मिला ने कम्युनिटी लमजी स्पेस फंग तब ने हांग बुदे कोई चीज ना केना लो ताम ने बा हिंगने बगी मागी सफर द अदर मसीजु एकता कनो तो ना कनो ने ना खास ले ने ना एकता पंगदो लोक्सन बसे मसीदि आइगी मोर होना दि खसितंग मसी खतक्तंग खनहनलेंगे खलनिंगे दि खनबा म थोक तारियाबा मखोगी प्लान गी मफम द थंबियो बा कोय आबति कोई लंबी फुचा फाकनी चनी फाकनी सिदा प्लान थम्बिरमोबा अदुगा अरेंबा ngसागी इनक्लोजर रिलेशन नो पता लोगद्रदि नोय लोम कक्तर कनी कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओइनि कायना दुम तोबिरमदि फजबा दुना तना सम कोई सिदा पिखरबा सोनगी मणिपुर गी कोई 10% फादरबा मफम सिदा सिगी इविक्शन तरोगा कोई गी कइनोसी कोई गी लेभम हाइबा तारे सम पिखल कनी कोई कदा लेनि हाइबगी क्वेश्चन लम थोलेबा अदुना मखोई गी गवर्नमेंट गी प्लान थम्बिरो कोई सोरोक सेंबा अयामना सोरोक ताइना बदनी का इसिंगसी सोरोक ताइना बदका कोई फुटसुक दरकार लै चही चामगिरा चनीगिरा चंगमागिरा प्लान तौगिरा दुगा अहेन बदुदी मसा मसा ने क्लोज तर मफम जिंगदो बदुदा नु पता पायोना दुदा इंस्ट्रक्शन तौगिना जो फावरन खालेबा अदुगा होजिक लैरिबा सिचुएशन सिदा कोई जि हानसु लैरिबा इंडिया लैंगाना कोइदा कनो तौबगी अचान मिरा नाइबा मियंग येंबगी आर्मी जिंगजना कोई पैरामिलिटरी फोर्स जिंगजना अचान मिरा नाइबगी नुवाइतदन रिंगाइसिदा अखोइगी तंफाक लमजिद एप्लिकेशन तरोकान जिंगना होद्रो होना थंबजे बोय तरोकिबाय तरोक्तबा याको मखोइगी नोटिफिकेशन अमजे थोकांदा तौयोबा असाम तखारि म्यामसिदी असम जंगलदा फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड एरिया लमदा कोई फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट तारंबा दो बांग्लादेश म्याम तखाइ तंथोरे इसिदी लाइक दैट मै तौदना कोइसु हजिक लेरिबो इशू सिगे मरी लाइना अखोइना मखोइना आई कार्ड त करिदा चेक तौद्रगसु आई कार्ड सिदी आई कार्ड अदर आधार कार्ड हाइगदरा सिदी दाबन दम सा याग्रेबा सि लोरमक चेक तौरकांदा अखोइगी फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कना लेरी खुन कना सेंकटली खुन लिसिंग नि कारो सेंकट पे पाउजु लेग्रबनी रिजर्व फॉरेस्ट क्या लेगेसे मसि तौरकांदा तंथोकांदा दि थोइना अखोइगी थोइना इरांग सिजु मसिजु अखोइगी लेरिबा इरांग सिजु चुसन नरकांदा खरा हंदगने हाइबगी वफम दुमा थमजगेबा सिमा थमकांदा कनो मैडम मणिपुर दा थमिबा कनोसे हजिक थमिबा पीआर थमिसे थमम थोक्रा थोक्तब्रा हाइबसे वहंग खरा अदुम लैरियबको दगी थंबा याबसिना करम कांदा थमगदगेबु आइगी मोड होइना आइना थमजरबदा कोइ कनो जोरे कोइ तमो एबोके जो यावरी एमएलए सिंगजे चोंथों चोंजिन तौदना ज्ञान ताद्रबो अमसु मेजोरिटी ओइदर तामनगी पार्टीनासु ओइदरबा आइगी पार्टीनासु ओइदरबा कोइगी ओजागी पार्टीनासु ओइदरबा सैसिदा मथों मनों खंगदना हंगोइ गवर्नमेंट हंगोइगी एमएलए हाता गाइब लेबा मतमसिदा सि मतमसिदा कंट्रोल तौनबगिदमक्ता नत्रगसु रि इलेक्शन तौननबगिदमक्ता पीआरसी थमनैयबा सिमा तौद्रेको मणिपुरददी द अनिसुदा लरिसिना सेंटर नत्रग इंडिया पुमदा नत्रग स्टेट सिदा यामना करिगुम प्रॉब्लम अचौबा अमदगी कोइ कनो लेरबा इमरजेंसी डिक्लेयर तौखरबा अदुदसु मुक कनो थंबा याय कनो से पीआर से अदुगा अहुम सुबदा इलेक्शन कमीशन ना स्टेट अदुदा इलेक्शन तौबा यारोय मकोइगी सि इलेक्शन तौकांदि इरांग जि याम चकोलकदोरी नत्रगा मोय हाना सुनो डॉक्टरी हम थोक्टोरी सिना मरम ओरकांदा इखोय इलेक्शन तो यागिरो हैना लाउथो कांदा इलेक्शन जि चही पीआर जि चही अहुम बुक थंबा यायबा मखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन दा पलिसे अदुबु यामना रेकॉर्ड ओइबा मना जम्मू एंड कश्मीर दा चही तरुक पीआर लेगे करम कांदा 19 जनवरी 1990 दगिना कोइगी 9 अक्टोबर 1996 फावसे मसी पीआर थंगेबा सिना पीआर थंबगी प्रोसीडिंग निको थंबा याबा थंबा यादबदुनिको अदुगे हजिक लाइबा क्वेश्चन दी मणिपुर दा थमिबा पीआर से हजिक कोइगी हजिक फमिबा कनोसे द फेरामेन फमदा बोट हाउसेस डिक्लेयर तौखरे ता तरो अमगा सांगतोखरे ना कोइगी प्रेसिडेंट ना याब पीखरे लोक सभाजु राज्य सभाजु चही मनि सांगतोइसे चही था तरो अमा सांगतोखरे अनादर 6 मनमा अखोगी फेब्रुवारी की तारीख 13 बुक ताई हाइरिसे सिदगसे अनादर 6 तांथोकांदा आइदि इलेक्शन नेक्स्ट 27 की इलेक्शन से तौद्रिबोक्ति अदुम पीआर से अदुम लेगदबा माले सिमा आइगी ऑब्जर्वेशन को लेबे लेते फे अदुना सिदा अखोइना खननिउ यारसिना लेबाक असिगी गवर्नमेंट फाइट पार्टी मनुंग सिदा को लीडर खनबा ngamdrba मेजॉरिटी ओइरबा
सी ओरगसु कनो तो यायबा सी ओइ तारगति अखोइ मेजॉरिटी ओइरेबा अखोइ लेबाक से बीजेपी की गवर्नमेंट सी 37 लै हाइनैयबा सीदा अखोइ गवर्नमेंट सेमन दिसि करिगिनोबा सी ओइ तादि कॉन्स्टिट्यूशन दि फेलर ओइ लाइनेको सी अखोइ रिप्रेजेंटेटिव सिना खंगदबदगी अखोइना सिगी पेन हुजि पोसि इनगदबनेबा अखोइ मेजॉरिटी ओइ अखोइ लैरिबा अखोइ बीजेपी यामना लिंजे मानना लै सिना मरम ओरकांदा अखोइना कनो तौबसि ब्लेम तौबसि मखोइना तौगदबनेबा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना अखोइ कनो सेमगे हाइबसे अनि सुबदा सेम फम थादोखरम मतुंग सिदा काइदोगेबो न्यू अनोवलुसिंग मखनबसे सि ngamdabagiraba सी सेंटर ना खंदोइरा नत्रग लैरिबा एमोंग द कनो सिंगसिना खंदोइरा हाइबसे सी ओइबा तारगदि अखोइ की गवर्नमेंट नत्रग की रिप्रेजेंटेटिव से फेलर ओइबा मेशिनरी सिंगसे दे आर द ओल मेशिनरी ने बा कोइ ऑब्जर्वेशन द अखोइ लग्जरी से फेल ओइ हाइबदि मखोइना लुसिंग बसे मखोइ की मरकते एमोंग द मखोइ की एमएलए सिंगसि के मरक सिदा सस्पेंड लेबा एमएलए सिंगसि मरक सिंदा मखोइना लीडर खनबा ngамदि करिगिनोबा आदगी खलक पदुरो मंगाइरि से सी खनबा गाइरिङाइसिदनेबा तौरइसे आइगेना कुनिफा लेरे आइगेना कुन्थ्रा लेरेना मैमसेम लाउनरकान्दा अथुबदा दम तौय अखोइगिदि मखोइ मनुंगदा दम सेमनरकान्दा दना दम लीडर ओइनि के काइसि याम फजबा तौरकान्दा खा लेरकान्दा अमन थोक तौरिसे सिदि लेबाकि खन्दी हाइबनेबा लैरिबा कोचिंगसे अदगी अहुम सुबदा लैसिना स्टेट गवर्नमेंट ना यूनियन गवर्नमेंट की याथंग इंदबदगी कोइ पीआर से थमिरा हाइबा सि थम्बे याब्राबा सिसु यादबनिको थमम थोक्तबनिको सिदी वंस सिदी असेंबली लिंगबा असेंबली हिंगबसे सिदी असेंबली सिदा यामना पावर ओइगदबनेबा कोइ की मंदिर नेबा सिदी लाइसंगुमनेबा सिदा लवरी डिसीजन जनेबा कोइना इम्प्लीमेंट तौदरिसे एनी वर्क एनी तौदरिसे अदगी अमना स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर सि फेल ओइरे हाइबगी थमिरा हाइबामा लाइसे अंतु नत्रगना अहुम अरोइबदा मंगा सुबदा थमिसे स्टेट गवर्नमेंट ना लेंगाक चलाइबदा मसागी ओइबा तौफम थौगा थबक तौदबगिरा हाइबा कोइ कन मंगा से सी लेयबा सीदी मखोइना इंडिया लेंगाना तौहंदबनिना मणिपुरदा आइगी कनो लाक्चरी से अना थमजनिंग से पीआर थंबगी सिदा कॉन्स्टिट्यूशन नंदुम यादबरा न खलेबा कॉन्स्टिट्यूशन कायदे अखोइगी लोइनबक लेफम थौका मसाक मेतरे लोइमक लैरियबा सी ओइबा तारगदि अखोइदा गवर्नमेंट सेमन बसिदा क्याम कायगेबा अदि अमना ममांगी 223 दा अखोइगी अमिसाना हाइगिबसे मयामनो अपोजिशन मयामनो पार्लियामेंट मणिपुरदा पीआर थमोन लावो कांदा कांग्रेस अमदि तोंगा ब्लू सिंगिन तोंगा पार्टी सिंगिन लावो कांदा अमिसाना करि रिप्लाई पिहिगेबा खोइ मणिपुरदा पीआर थमोय हजिक सेम ओइरिबा खोइगी बिरेनगा खोइगा 24/7 पाउ फाउनारि खोइगा मागा थबक शांति पोरंगनबा याम फजना वर्क तौरियन हायर कांदा खोइ कैदोगी पीआर थमा इनोबा अदुइ बतारगदि मसी सनबा याबा पीआर नति सिनिदा अदु लेबाक सिगिन फिरकांदा मखोइना पीआर जे हंदोगदबने होय अजिकु था तरुक थंबगी वानी मखोइना बो मुक रिवोक तो गहरगदि दम याबा मतम जो लेरमगनिको अदु सिमा अदुना लैरिबा पोसे कइनोम अखोइना हे इफेन बा मै थोक्तबसे खै लेबाक मियाम जने इफेन दबा म सुम थोकबसे मसिमा थोनिंगदि हाइबदुनिदा आइना थमजरिसे अदुना ngसाइगी पीआर थंबा याबगी प्रोविजन जे मोय अहुम दुने लैरिसे यामना सिदा थमनाबनी अदुगा थम मेबसिगी मरमसि करिगिनो हाइबसिनेबा अदुना सि लोइना बक्सी तौदेना मखोइना चार्ज तौरिरा हाइबा मोइना लीडर खलो दम यायबा लीडर थोकनु बितर मोइ लीडर नोंगा नुंदांग खनबे यायबा सिसु खनबिगिरे हाइबनिदा मोइना पीआर थमनाबगी प्लान दो तरुकनी अदुना थबकसु नुम कनो तहंदे हाइबनिदा सिमा ओके अदुगा हजिकसे तेना नु थमजगी के खोइ तामनेना थमबिगरे खोइ जी अहुम ने लैरिसे खोइगी लेबाक अमा पानबसि लैरिसे लेजिस्लेटर हाइबामा अदुगी एग्जीक्यूटिव हाइबामा जुडिशरी हाइबामा अहुम जी लेजिस्लेटर कांगु सिंगसिना लोइनबक प्लान सिंगिल तौरकांदा एग्जीक्यूटिव सिंगसिना एग्जीक्यूट तौगदबने थबकसे सिदा असोइबा कांगु सिंगसिना जुडिशरी यंगसनगदबो रंगनेबा अदु तामने आई खंगदसिमा कैनोसी लेजिस्लेटर सी अखोइगी गवर्नर से लेजिस्लेटर हायाब्राबा लैरिबा कैनोसी अदु ओइबा तारगदि मागी मथौसि तौरिबा तौदबरसे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯁꯦꯐ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯇꯨꯞꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯤꯈꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯈꯠꯂꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯂꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯐꯦꯂꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9ꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯔꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯍꯜꯂꯅꯦꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯣꯂꯤꯟ ꯂꯧꯕ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯟ ꯃꯤꯔꯥꯟ ꯅꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤቭ ꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ IRB ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ CMꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯐꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯇ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯥꯝꯃꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ सिगुम चतले होय अदु सेदि फन तौइको होय मथौनेना तौइ अदु लैरिबा कुकी लमहेन तु हेन बसिंग सुदे लैरिबा सिंग हजिक सिगे सिदा कंट्रोल तौनबगी वफम जि मखोइदे लैते मसि वखन जि लैहनिंगेबा अदुना आइना खतंग लोइसलाबदा नसाई लैरिबा कइनोसे कॉन्स्टिट्यूशन जि पुरा वायोलेट तौरगा मखोइना गसे पिआर थंबनी मसि पिआर थंबसे खोइ तामनिना हागिबदो खोइ 36 जून ना हागिबदो थाय तौरकान मणिपुरदे लैरिबा कांगु सिंगिनाने अखोइ पिआर जम थाजरमनि थाजदरे अदुना खोइ पॉपुलर गवर्नमेंट लेंगाकसे लैननबा कोई सेम टाइम सेम मूवमेंट सेम फलाउद लाउरकांदने मसी भारत लेंगाकी मथक्ता कोई पिआर जे हंतु हाइबजे सिमा लाउरकांदा कोई पॉपुलर गवर्नमेंट लाकांदा तंगदु लेताबा अमदि मणिपुर सिकनबा मेकानिजम तौरकांदा कोई कुकीने कमाइने लैनी नागाने कमाइने लैनी मैतेने कमाइने लैनी हाइबजे मसिमा खंतोकपा मथौताय अदुना तना मतम मतमगी दैरिबा प्रॉब्लम हाना सुनरिबदो अदु कक सॉल्यूशन तौरगा लोइसमदुति फ्यूचर द यारोय कोइना जिक दरकार लेजे फ्यूचर ने we need future sikadang thamjigi gan thank you very much yamarik chumba warol thambiri pabung makha chathajaboina pabung de lak chaning si khoigi ojamani harna su thamba miyamna su khangi habidi BJP na majority oiraga lei adumakpu leader ma claim to wangam dabagi issue si ju pabung yam chauna leiri ko leader si article 63 gi matung in leader ma claim tarokanda 64 da hairiba khoigi popular government ama semga da borangane 163 aduga 64 kaino sida 164 sida pabung do hozik lairiba khoigi extend budi tawgre extend tawgi targasu any time aduma makoina leader ma claim tawragadi aduma khoi popular government ama link baji yagadori ne ba pabung aduma pu pabungi as per your experience pabung hozik phawda laiba sigi sida pabung 2027 da su election ni pabung adumak tha taruk se extend tawrakanda 2027 gi election sibo adum extend tawgani habagi thajab laibra natraga marak sida ekhoigi popular government ama lingakpa yabagi possibility se lakani habagi thajab se laibra kamai toy pa am basawani mase chapchana lo do tawroida lo ning thi jana chatabal ipak ni da lawless land ni haige aduna ni failure of the constitutional machinery in Manipur adu de han nam na sai manana haibe do adu khatang chum thok poina president rule se kali tawraga tawgani haiduma haiba mayam na su chummi chong thok chong hin tawba adi constitutional machinery function tawba ngamandabani ne adu chong thok chong hin tawba khattegi na te ba mamang da di congress aur maduna chong thok MSP oire adu diga du ma front tham se me ga haraga
disqualification gi clause yaudring ade am torame ba adagi Rajiv Gandhi na amu chongthok padu yaro 1/3 natradi ga na mu toraga amu Bajpayee na la kanda party se 2/3 natradi masi tobi yaroi merge tobi yaroi adagi chini haidana anti defection law che khare na section ki bedagi chongthok to sing ye question sidi khara ware ba aduna Wabaduna Maramoidana Chongtok later, Banina, President Ruldo, the Titonga later. Ada Hosiki, Lady Busida, Gamen Pari Baduna, whoever the party, BJP, Congress, or Aduna, function to Bungam Draba. I'm chair Nahanda Kishida, Draupati Murmu, Madam President Chair, Mana Toiba or Darshida, highly Basi, I'm clear cut Hayaba. Kayanoda, I'm satisfied that. A situation has arisen in which the government of that state, that is the Manipur, cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution of India. IBC mana satisfied, mana satisfied, which a mamma satisfied, Manipur governor na, central government, the Home Ministry, the report Piraga, Home Ministry na, Cabinet, Prime Minister na, Luchingba, Cabinet, Mipam Aduna, President na, Pirinaba. President the only namesake ni titular head ni mana kan to bangam jabadate ma ge bu amangida Shankar Dayal Sharma na haripse ma meeting function na da ising glass ma tam je ma je lo thu hai bu khatang am me da asige ma chi chole hai bani da mingdi am chawgani President of India ki makha da mai mami da lebak sason chi to durin na ba aduga Manipur se popular government lebeda so governor ki mingda under article 166 order punamak se Bantikagi PW the general contract or chief engineer in the name of Governor Haidim Naba. Central PWD in the name of President Haidim Naba. Central government ngakpa list one function mayam chepang tokpada in the name of President. State government gi function ching chepang tokpada in the name of Governor. Aduna Adu governor sina run to bangam jadeva. Hanigi popular government leading Magi Unified Command adu the pigre si pibanate Council Minister na yaraga pidimi. Governor na soitorimni aduga hanigi Home Commissioner Ranjit na soitorimni. Si minister na yaraga magi cabinet to final authority di si minister ni man pidim neba. Ada ni mayam na lawarim na nang ndalay mo po ni state list yaw ni kaya na Home Minister na haibi ilidoy na adu ay dana mong party politics ka weba hay kaman gi lo de din ta ba buji chief minister kan mai ji jo party majority party sigi mayam na mo gi leader to mani na kan ga si lo ne ba ko adu gi lo do politics na mo matam khara leithoi aba center na apam ba do masi khale hairaga amuk lo la ka dorimni tambal sanglen da mo contractor si tileraga hanagi chief minister na na yaning dra so hong ba chaw ba se asinang na propose to atai state ke du chuni hana oramna loin to ni aduga hanangam thang mantri oramna nanga noi ohum na secondar oyo haraga du modam to ni yanare ko hairaga moigi observer aidana council of minister center ki yawba ama general secretary gumba ama sampi patra gumba ama thar eraga moi mamang da ai elected government ama khale haidorim ne ba ado lo gi mantu na khandi na haibe ya ro ba to moi kotha te ke moi na leader ni haidana khali sidi haidoi ne ba do manung da di right ma na nang oibe ya ro ma oyo haina to raga torim ne ba aduna ai gi president rule si da constitution bu ning thi jana ngak chen ma ngam dra ga di majority ai gi chidi megi tang 20 gi tawra dam ni ne 2023 gi karina bu me ahum do tawra do control to chu tawdre han gi chme chen haire ma si intelligence failure ni me gi tang khai chalak pe ya dai dra ma si mayam da taine bi gna ngon da taine biu ai na ma de aphabu ene na haijerim ni adagi de me trying to the BJP ge MLA tare mo bu sogat pa ahum adu manung da BJP gi mantri ani Mantri Achauba 16% Sami Manunda Taratrugo Mengi Sam Sopaki Taratruk se Kukina Paiba. Adugi Mantri Ani se Asina Manipur Sarkar ki Makada Koili Bungamoy Belly se Kogi Mihatpung Oire Haiden Chow na Haigre Boko Moitare to no support Taure Emo home to no Taure. Adigi MLA Tara de so Sami Koy MLA Humpugi Manunda Moitara se
machusi 16% 33% neba adu MLA gi chamada taratuk thokpadu kuki na pairaba aduga cabinet ki 32 gi manungda ani se chami manungda taratuk khare hena pairaba asigumba kangbuna Manipur thugaini BJP thugaini haibada karimta tawdrimna ba adudiga hona constitutional breakdown oidra ohela moi hairabdi lamen ba MLA tare to mantri ani du kawraga state government na state na ngamdarga na center ki party na kor ai karigana noi BJP oina aduga cabinet chief minister noi masen na noi ni yaraga khangi ba sing makhadra leiba koi learning dre haraga mantri de dum oi karigana explain to ai na haibada adu na wa lo de ai dana ka su to ki roya ba moi ai khoi noi bhar ki wang ma da le ne adu da BJP haibang moya ba adu to ki darabna ba aduna me trying to gi moina press conference talk pa tarom de Europe adu de central government na mogi central party na haitare BJP na action lo da bani adu de gi adu de chi mong marin ta dre adu de nang na sasan to bang maroi haina lo sing gadam ne ba moi masana majority leina PR to gi bese 1971 72 da Siddhartha Sankare haina Bengal ga phau bokin mana Congress ki simis oibani matamda Srimati Indira Gandhi na Bangladesh ki ase East Pakistan harami masi liberate to yabako Indian army na mapung na singlaga West Pakistan ge mam si panaraga adu ki duda lal marag adu da Bangladeshi mayam ama Bengali Muslim Bengali mayam ama kanu degi Bangladesh ke hajala pachi West Bengal da na crore mi ki matak ta hajala ba adu da chau problem waradam ni na Siddhartha Sankara gi do Congress ga mendo 72 or male adu majority hen oiraga leiri ba do mana ya sidi aina to bunga maroi center na to biro ai thaduk chare ai dana Madam Indira Gandhi ai to ga sini ga adu da president rule to ba mado constitution breakdown itu mayam che thamjal laktana crore amani West Bengal da henjala dia sobo problem oiredra adu ge damana tawki ba adu natana majority tana tawbasi hanak Manipur ge sina han mane haitare amaduna mongam da tawrga so adu sigi sida constitutional machinery fail whatever howje so ai PR si pamam thokte ne mapangi mina tawna koi self rule natreba ai koi hoi India gi manung da yauri ni India gi central government ne du la koi Manipuri masa yaw budi natre to ko yaw so amma manga ai hoji mot yaw dre dana asina rule tori mini ai ga awa badu khangbi badi hona roya Manipuri amo oina koi jati kuntra manga ge awa ba se central government na chawrak pakharu ubana tana manung thina awa badu uroya ba aduna ni amsa ji na masidi donong sampradaya ani ne ga haidana loraga moi machin bhap ta na tun to ni ga na machin thi bawa matang moja aina khanba da larka su yam hairam do mande adu bude aina haibu chamdre ko haidana budi India gi home minister oirim nidana ada henjin na thagpa ga su yauri Sardar Patel gumba Advani gumba dagi sang na oirabani sang na oiraga kadoni oza oibigi experience lere chei sang haraga angang lari tamida bogi experience bu oza oibigi experience oigadra ana praja sing dan ning thinu ngai na tokba ngamda bo home minister dubu apa bo home minister na haigedra haidi se kana gum na haire adu ge ona taina da haibina te ko aina khanjaba duni aduna sigumba leiba sida ai koina yengadab si constitution da piriba yanan bada preamble da piripse kale haire with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Because social justice, economic justice, political, liberty of thought, equality and fraternity. Highly Bamayam say Manipur da Pumang Mangeba. Adu manungda lising manungda macedama lambi gi kharagan solok nara mathakta adu tabu lok phai ta manungda ama pasma yongdra bawda ko cha manungda ama ani
ꯐꯪꯉꯦ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯦꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ constructing encroach tawdo adugumaduneba maphungdi adaida madu usai ai haiduni tiger road adu road German road and se chamchamba lambira mase subject to correction ai ka khangde forest ki jaga oi haibisu tai adu oirambu oiramdaru adu ayaba yaudana kamai chariba adigi bele sama pandigi hena yam minimum oina haibani aina asi hanjilena hanige government na so haire unrecognized village mayamam le madu tak thokpa madu changsilaga saribu leiribu tu enclosure natra enclosure achobudi adune ba chwai ge lambe ge khang ge leita lari ge ngak tobudu adu chu phai haiba nate adu lok thokpudu chu me ba lambi chapam nala footpath hairin natro footpath sida ko le thamjili cycle workshop ki thamjili ama thamjili adu gi di well and good koi deputy commissioner west east na tau masi phaiba tau di adu chu aina to mapam na hajar niyom chumna di tau ko niyom chumdra ga di hayeng kota lak pakanda akai bo yani prajana niyom lanba tau di phadok phajin tau ro tau idana adu authority na soira ga di adu sorry haiba di yar oi hayeng high court leiri amama leiri law court leiri adu na masila na tau re compensate tau adu gi damage si nang singada bani adana authority da haira kana ba adu na ina mokhoi da adu gi advice tau ninga ba adu na hoi hairi basida aina tensilakpada akhoi pura sai manana hailo subject to correction ma ukin na tabanina ma social worker moina haijabani akhoi gi present rule city hanadagi tum tobi arabna ba uja hanigi leiriba mongdo loin order song hak pangamdre adega ai khodi khong loin punchile ada loin logre adu di leibiga chakari kanrige akhoi na du da hai na isai na uni akhoi ge chloi na ram na hogalo akhoi mam toraga ai si leiri have center da sa hai dan jisu dum hayu adu city tobinu kai na hai mo potu tongandra do di to tongandro di president rule patrabado adu phaye na hairu bana ba hairu de president rule do hojikti akhona pamamba du oiramdra champut oiramme hoi chara nongkhanna badi oi champut charaga nungdang du yamna waba makte na te khitang chara nongkhanna badi oire adu manungda macha lambi gi lamkhang ni torokpa adagi transfer ge torisi chu apabusu lei phatabusu lei mong chana torokpa chu pai adubu koina tohningba lambi chalhaningba settlement churchanpurda kangpupida tengnopolda pulapna maitai lising taraga manga katang helambe tarambe kunmuk hairo asi adudagi kuki ronda hairaga beli da lak muk leibra yangkai muk hairo opan tara sakar su kuki lising nipu aseng bani ko arang nan chang pan taba adum beli de tahan baduna ai koi ai maitai khaktage haijaroi kuki micham beli de taram lising nipu mukto IDP ojibido madu beli da hanjil hanba aduga kuki ge erani hairiba singda taramba ko ge lising tranga kunche mite se adu su tahanba adu torba kanda dana ba o problem si adu na su loi roi homeland tanbigi issue greater tanbigi issue silinge koida nungai ga da banate haidi akoina pamipsi manipur apun masagat po oneness of manipur duna ba naga ICHEL nau sing kuki na na khangna ribichin nau sing jati kunthra ga manga pangan yauraga masi pulaga we the people of Manipur the Manipuri amoina naga ge nation nam saba kuki ge nation nam saba metai ge nation nam saba metai jo hai ge na adu to ga Manipuri nation inda hi manungda Manipuri kunai koi kunthra manga metai ekhoina khara lingba advance hoibani na khoni big brother oidana maya ichai now asi konsinbaki mathok du taeba sumaina thamjani okay thank you very much babu makhat chathajaboina ai oja hemchandra da lagsage oja hemchandra khoi hawjik khoi gi constitutional machinery si failure oire habasidi magi chap chaba example mayam ma ore adumakpu akhigi lairiba tongan ba pressure group oriba civil society
organization singnasu haidi magi ngamjaba level da akoi peace restore tawraknaba yam kanna honadabadi nate honari adumakpu even akoi thadau in pi gan hangi akoi step ama smaina forward changselak pasisu misagi peace ki oina road map ta aphaba akoi impact ama edi haibati yai adumakpu akoi yam tangai phadana pamuno se hojik pan biba hai tongan ba IDPs or representation Churachandpur dagi akoi chelakpa sing adagi kuki Imphal area da taramba singji babung makhoina sida oza kwai maru oise trust building du maneba thajaba sing pura mangra baneba thajaba mangi ba thajaba si hai ba khogi lebaki achober representative oi ba khogi center dagi su oira kanda khogi trust building sima oza hana sagat pese ham mathau taeba koi civil society organization ichina usina makhoisu even by road lak panate flight ticket ka agala ini china tapadi oza hemchandra thajaba se leitri habneba trusty visit adumak leiriba khai marudi normalcy ma langna bhona bada trust building simasu documentic mathau tari boza kari thambini wane akhoi hojik ore film sida normal life ta halak pa hai sida maruina proof ani sigi haitare sigi marakta thajana basi hengat handaba yaroi masigi trust building ama yamna puchil singno honabagi tangai padaba lei haitare ada handak thadau in p se hanadagi haunani adum makoi ji kuki nate na makoi masana adum haijaraga lakibase ada when 1956 ta amuhana sagi kuki any kuki tribe se lokthokhiba adugi matungda amuka 2003 da hapsil lakhiba aswagi matang swai dagi hauna thadau se adum makoi kuki nate aduga any kuki tribe ena ama schedule list ta hapsil lakpase masi aphabo hoiroi masina blood shed tananabagi machak oigani ana khogi thadau inpi gi makedi matam yam pajana pongdokhiba yam mayek sengna leyebo aduna makoi sti hanadagi hauna adum kuki nate na hairga lai adu thadau ji kuki nate haitargati who are the cookies sida muka yam achouba wang am thogle ebo aduna masai ji akoina divide tongna ba cookie amasung thadau gi je karamaina yengadage haibsigi swai da akoida chayetna ba chamamna ba ikuding mak to paurongani base aduna adugumba amati leiri aduga hojik thadau inpigi luchingba Manipur da leitaba haitare ado moina ngasi la amiba rang la amiba du ko Manipur da leiboradi ngamamdaba siyaeba ado si baugi stay sida sanghilak pai se am apho khongtang amani haitare haidi thajanaba se ekto pura total loin mangurabani na masi saganaba honabada matam kharadi changaneba horen heta haring heta kaino meeting ama heta fammaga heta thajanari haibidudi ogedaba mande adu masi matam kharati changani adu rasu si anoba khongthang amoina laibse masi makti yamna aphaba khongthang amani na hainingi adu masi masina sum khara toina haitare nako masing hengada halaga adaki haidi thajana nabagi ground nama sengbat lakpado aduni ba pathau tarise adagi sai point amada sai government popular government am sembi matangse mayam na highway gi duga aigi mo siga ko kitang contradict am leibodona tawri sai aigi mo ne ko oidabai Manipur da hojik PR thamjitlaga animated suspension da lehalliba government je BJP government ne biseju aduga center of policy to BJP ne BJP na BJP gi government je muthat ningam hoy ai miyeng ni ko aduga karigumba masi muthat khraga mathangi election 27 gi February natraga March da diswadi phoktabdi yar oidana si pangthorakpa matamda masi sum PR lehelaga pangthokpa kanda BJP da satina sokane very true aduna maram kanda at least akoina phangjaba information hagadra how far is true or not sina more kanda handaki December si bawda
around December swaidati Manipur anuba akhoi popular government am semalak pa yai haibagi thajaba se leba sigi mamangda phaniam langasu uigedaba mandi ai sidi akhoi MLA singi maraktagi phamba source din natre atopa source amade in haitai aduga madu oibo oidobu madi oirakadawa phibam adigi matamdugi makhasham polebako moi parese hajik lariba thamanga truksigi manungsi sida Manipur gi lariba major issue singse losinba losilaba matungda mathang lakadoriba phaba patabaduna ama oirakanda mathang lakadoriba election dugi 2027 की इलेक्शन सी येगा मणिपुर at least BJP की गवर्नमेंट सी अमुक कनाना लुचिंग बो हाइबदुना अमो वरकांदा सोइदना मकी हंजिल हलकनी हाइबसे मसिमदी थाजब लेयेबा मदुमक ओइद्राबा कारिगुम्बा बिहार से सुम सांदोगा मथंगी इलेक्शन योक्शन ग्राबको मदुदा 40+ फंगने न पावदी लायरना BJP की टिकट वोट मी क्या लेपकदगे सी येंबे याने अदुना मसे ngसागी पॉलिटिक्स तो सिंगसिना याम मयक सेंग उरंगबदौबा ngसागी मखोइदा मथंगी दमुक्ता सेम सागदौबा मतम सिसिदा सोइदन मकी एटलीस्ट सही अमा रोमगी मतमदी सोइदन पीरगा Manipur da BJP की स्टेट गवर्नमेंट ना हंजिन हलगा मथंगी इलेक्शन की दमक प्रिपरेशन तोरकनी है बिसिमदी थाजब लेबको ओबा मदु ओइबे ओइदबिया एजम्पशन नि अदुगा हारिबा मतमदुदा खोगी गवर्नमेंट से सेमे हाइना लौरसी अदुगा सेम मतमदा मंत्री यंथोक यंसिन की पेनादब लेंगैदा थबक अमता तौब ngambagi wafamdudi ugadaba mande aduga mathangi lakadoriba tha taruk madugi matungdadi amuga election yoksilakbagi election gi preparation da miyam gi oina di thabak amata oram da su yayaba adubu at least hoji haijaba dumaina government amadi soidana semhalakani haibagi thajaba di lei adu matamdu yorkanda yengba tae ngasmai thamjagi. Okay, thank you very much. Loisilak padai oza manihar da laksage oza manihar nakalamarom de khigi Manipur da tariba tongan ba furup sing sida thoiba khigi conflict se maitega kuki khaktani tahori se masi ju maye ki di khigi state government versus kuki ta ga da maitega kuki ga ne ba tahori se masida khigi thadaugi maikai dagi su makoina khoidi kuki da support taude Manipur की integrity मदी से मकोई न तालिबा separate administration जी मसी अकोई यानिंग दे हाइब की अकोई कुकी नते हाइब मा लेरपा मसी तोंगान बकोई की फुरुप तगी सु हाइब थादौगी माइकई दगी सुम्बा क्लेम अमा लाकपा सुमाइना तौदना तोंगान बा फुरुप सिंगसिगी न्यूट्रल ओइना लैरिबा फुरुप हाइतारे न्यूट्रल ओइना लैरिबा फुरुप सिंगसिगी responsibility सु अकोई की PC हाइबदी amadi normalcy se lakpada makhogi responsibility sisu adumak yam chawbra haina khale sigi matang da di oza manihar gi kari motham bini ya wa ba gi loi wa min na ni lai se do hajik si Manipur da lai ba koi ki koi na di indigenous and mahare punna hingmin na kwa pari puri hak tak tagi lerak pa singsi adu lai ri ba issue si makhoi na su maitaiga kuki gane dum haiba jikse kuki na maitai leibak se thugaina ba koi ki makoi lam launa ba tawne se ya haida ba dum ma tawba se sima kai lairi ba isu si maitai ga kuki kan ate kuki na Manipur loksan ba Manipur thugaina ba honara ko da maitai na thing bani ma se koi to support morally physically na to morally support to kne haiba se sima Manipur da lairi ba ethics ga sai ki tawn haiba kuntra manga se sai ta kuki da paiti nungti makoi ki loi khaido khara kan dam ko yaudra su lehruba naga bs to wa naga natra ga su tunga ba koi tin naga haichere fi ga su kana ai mo leri ba su the leri ba am chira su koi da moren bu sama to mathau ta bane hayeng hoina loksan gra ba koi wa awa ba tar ba ko ki gamna loksan gi na koi ki ta pak ta leri ba maruina koi ki major community ne da dihar ka major ga di oi oi ba big brother har ga big brother oi der ba lairi ba sing se si lai ta ba kan da atoba community sing ji hing ba wani akhoi na ngasi bokta maitai community sing jina leibak si gi lepi ba si amana tawra ga su maitai community dam lep kani amana lan tawra ga su akhoi na dum lep kani amana khana ba hor ga su maitai na dum lep kani ason ma da to la ga su akhoi na to phino je akhoi na dum hai kani
Sigi Sumba Pose, Lady Ba, a quick Isil now ni, Igi Marini, a quick indigenous people in Harry Babising say. Sina Su, because it can be a candle, Lady Base, Kukina. Saya nasi tu khang dari moju khang wani, ia lem tu khang wani, kau nak tu khang, asal tu leh khang urut agak ni apa. Manipur dah tuai jadi kuki nama ke separate administration tanpa, union territory tanpa, bukan kuki leh lama same nama bagi dream sida, etiak tor kau ni habis loh nak khang apa ni na, lain riba community, things community ni nak kau ni loh riba, kau ikut tungan ba, fur umatani tungan ba, orang kau umatani kaya ni loh riba, jadi nak kuding maksudnya, masih kau akan jadi thadu akan dah kau. Manipur sih kan tapi ya ti, kau macam brother kata na, macam mother kata na, macam father kata na kan ngomong masih di, kau biar masih support tu kan, masih kan gina hai bagi wakil lonce, masih mah, ay lehenjan ini, adu nata na, ay ki puru soy tergal loy, ane lerga di, ane amang tu sampai ki betul, kau macam community sih hack, laita pada Manipur tu lepas community sih sih, maki identity sih show torka. Hingbang amoy masih mati 100 ikan itu pining ab. Aduna koi phone na koi hona bina ma mathok tai. Tauri basi koi na lan hau kan de koi dini kukina farming de koi support to koi kan noi khan na roi si na hai ba kan da koi jo ikum na le ram ba yai na. Select na koi ngasi bo ke tori si koi na ga ICHEL na so koi de warar ram ba yai koi switch share extension ki matang da koi khatani lep ki budu aduga sigi hatak su koi khatani lep bi si sai si kari gi no hai ba se atofa koi na nai thai na ga ku ki khana ba kan da mai te ni kari ro logi gi hai ba se masi ma su khatang khana ba ma thok dai ba hajik su ni still koi aton ba fi ko fruit amada aso fruit na koi lakna ba kan da otho kan da koi mai te ni problem tinga kan ya ba si How sad again, masih tahu kerana lah apa ni apa. Atau betul ke di, aku we love all the indigenous people say. Masih aku wakil orang delay, masih mah perasa section kudi magna ke Manipur dah kundara iba section kudi magna kangbi matok dah apa. Aku sih, aku ini masih bukta, aku katang di farak pemale, anak lagi. Macam ini sih community kudi maki enemy tu ubama, aku ini semua orang pasal. Atau dah aku sih. Karena kumpa, api kenapa tahu kan? Aku ini tanya masih ada apa? Makanya ini torok ni tak habis je. Atu masih ki far kan? Amat yang mana bagi just orang nak buat apa sih? Aku ini cinta macam yawi. Aku ini sahaja kita foto kita macam si bukta sahaja kita father kita bukan kita ni apa? Atu na, ya lema, agi wakilun tadi macam si lema roy. Aina thamjaning bersih. Si macam iga, kukiga, lanate. Masih di kukina Manipur tugai na ba Manipur gilam 71 point something makogi kukilen sembada hab na ba tarokba adu ko na ba lalong ni masai sida maitai koi ni yaro hai na thimu badagi tauna bani masih not only maitai masih di Manipur da leriba indigenous people na targa native people ko di magna saruk yar kanda hai riba sukun kuki lamen tu henba amadi makoi gi makok te yauriba adu ko masing se masih lokthok na ba hona ba da koi punna koi thotang chauna lawina jai ba se ai asigi sigum na kanu je ki kutong cham lar kanda ai all the communities tungan ba indigenous people yang ai masigi ai humble appeal sima ai tawjake aduna tragadi mate ke dana face to wa hai khoi gena sum lai area du ki en to ko ya ro hai ba ki sum simala agadi khoi ki kanu sil lan je khoi ke dongai da loi ba nai ro hai ba aduna lan lo san je hai ba taragadi khoi mayam na budi tam ni sai bi rame moi kuki gi su sunde halakpa makoi khoi je se le lu kai to madu di future gi negotiation kanu na ti koi na pa mi si di among na sigum wa thok se thok tan ba cha su sing jina tangdu le tan le ho na ba lai ba community khodi ma se amaga nu sina ba khona ba da kana na ke do si ke kai ru do ru ge se akoi ge policy ma se ma kan da Manipur da leifam thok ba mi na leisanu leifam thok ide ba mi du di please Manipur tha do cha pi har kan da koi ing ta ba le ba ma sem dra ga di koi nung sin na ya na re koi nung ka na de han na re peace la e na tor kan da han gi mafam da hanjal ga to du ti masi di matam khra le kan da dum akoi gi yening hun ba da dum hol kan da dum han gi hajik le ba atki situation je akoi gi 2023 da gi hore ba situation je sida gi na sathi ba situation ma lak na koi gi pung tum gi ba ya ba gi aki ba to le no maram ore kan da tawri ngai sida peace su foraksi aduga tung koi na sana kada ba adugum na ba koi gi jana siro lama su kana no torga masi ma sem hodra ga di koi khuda ki ba nga ki ba lengon na ga lotion ba ki thabak chak charam chamin na gi thabak tu na thi koi
tung koi hai bo pham jima tham jage aduna tung koi na satlaga da ba plan koi futhok na si akhang hai jina futhok hiro India lenga na sima chida thawai auction view aduna tara amada tu ta thabak che politics se masima tokhiro hai bo pham jam jara kai tension jara. Okay, thank you very much. Ngasi ki pochari ba topic asida tongan ba panelist ahumna masa gi oba warol ke ama thambiduna mapung fahan bi bugida mukta han Northeast window gi maikai dagi panelist ahum ku thagat bapong dokchari loina na loishilak pada khogi miheng tabiri ba khwai punam ki mafam dagi topic asida tongan panelist ahumgi tongan ba warol thambi khre loishilak pada thamjaning ba wafam di lairi ba khogi president rule si tha taruk si August ki tang taraga ne hundoi da phadoi ni amu extend tawgadore February gi tang taraga hundoi phawba khoi yarbe makhai di democracy chatpa lebak amada khoi gi president rule si pamde adugi mohota popular government ama thamlakanda khoi gi miyam gi khoi gi phangpham thokpa fundamental rights sing si khoi chapchana phangbaduni miyam na pamli basi adumakpu lairiba khoi gi president rule si da su khoi gi chapchaba miyam na expect tong naramba adumakti phangbanate adumakpu khara makti phangde habadi yade masida khoi lotion jarapada thamjaning ma wafam di thoiba conflict sida khoi gi tongan ba tariba phurup singi ichilinaw singi mai kai dagi su aina lawgada ba responsibility aina lawgada ba initiative singsi lawira kanda neutral oina laiba community singsu haide khoi gi peace amadi normalcy je halaknabagi masida khoi gi trust building si adumak akhoi phurup singsina su tangai phadana lawba habasi su khoi Manipur ki integrity amadi lairiba khoi si ngakpa sen ba habsi punamaki khoi not only for maitei khaktagi natte haba wakalon sida khoi athuba matamda khoi lenga ke maikai da gisu makhoi lawpham thokpa adumak lawrakpa duga khoi tongan ba community singi chinlaw singchu khoi lawbam thokpa khoi responsibility amadi initiative si lomina si have overall si thamjaba loina na si unity ming tabir khwai punam mapam dagi kainena ba yathang nizari till then take care just and good night. Welcome to Uttaranchal University. Hakchang Panatamge Hairabadi, Iramda Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lajari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Chandana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabataki Lying Patata Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamak, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau. Central Government की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरुओई Russell Coaching Institute Mayang Imphada SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Thataruki Boarding Course Hauzaragani Mafamasida Boarding the Laiba Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Laiba Satra Singh No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung Amagi Physical Training Su Pichari Mafamasida Subject Kudingmaki Shortcut Method Su Takpi Tambiri Akagnaba Sit Masing Kun Khaktani Yaubining Basingna Mayang Imphal Bangun Buya Lerak Talaiba Russell Coaching Institute Talakpiraga
registration tawbihau natraga akupa marolgidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau.